Dres Daddy quiz! Znači, tu smo danas sa... Luka Tonijem. Ok, i dobit ćeš 5 pitanja, ok? Može. I Luka Toni, ako odgovori na svih pitanja točno, dobit će Dres? dres. A ako ne, neki mali popust ćemo mu dati, ok? Može. To zvuči dobro, ok. Kako se zove stadion Borussia Dortmund? A. Allianz Arena, B. San Siro, C. Old Trafford ili Signal Iduna Park. Ovo je najlakše, Signal Iduna Park. Opa! Koji klub ima nadimak Red Devils? Dobro, to mogu samo reći ili ćeš mi Samo reći. Red Devils. To je United. Tako je, blizu smo, free dresa. Tko je bio najbolji strelac svjetskog prvenstva 98. u Francuskoj? A. Ronaldo Nazario, B. Thierry Henry, C. Davor Šuker ili D. Zinedine Zidane. Šuker. Opa, Kare, sve bliže i bliže dresu. Ok, koji igrač je postigao odlučujući gol za Chelsea u finalu Lige prvaka 2012. Frank Lampard, Fernando Torres, Didier Drogba ili Eden Hazard? To nisam uopće gledao, ali reći ću Hazard. Ok, bravo Kara. Odgovor nije točan. Drogba. Ok. Koji je klub izgubio 2 finala Lige prvaka protiv Real Madrida 2014. i 2016. godine? A. Barcelona, B. Juventus, C. Atletico Madrid ili D. Inter Milan? Inter. Inter Milan je bio 2 puta i izgubio, ali nije od Real Madrida. Žao mi je. I zadnje pitanje. Koliko titula svjetskog prvenstva ima Brazil do 2022? 3, 4, 5 ili 6? 4. Žao mi je. Koliko? 5. Hvala na igranju.